Ko himmen ko pera bayit kautrai Jesus Christ ha kaneka jingpeit ngor mas Pentecost ngidon ke jimpule kabapen kan mau yangi halor ka jingdon kam jungumen siam bakoit ha ka jingim ka jongi Balengi don kamo men siyam bakui. Badu men siyam bakudun lekum no haga jingem jangi. Balengi don kam ben duayo men siyam bakui. Balengi de ben imrengad badu men siyam bakui. Man ka kelip ma janga jingem jangi. Kajimpule ben ningkong na ka kitab Genesis. Kapinkan mau yangi. Ladangim kongo yaw men siyam bakui. Ladangim yait badu men siyam bakoit ngin kerlalong kikun ba sarong bad habangi kerlalong kikun ba sarong ngin stang ban kentangait ya ka jingdon kam jungu bale ha ka jingim ka jangi ngin stang ban tamsneng ya ubale ban ngin stang ban yakop badu bale uno buriu kano ka buriu Bayad light na ka ne ka jimpin yard basta jungamen siyam bakoit kin yai sha ka jingjot. Nilaban yo I ha ka history jingim jang bon gibriyo. Kiba tamsneng yaw bale. Kiba kintay ti ka jimparasa jungamen siyam bakoit. Kiba karnga kli persyaw men siyam bakoit. Kila poit te kana sha ka jingjot sha ka jingsolsi bad ka jingsha kintay. Kane kalongga kana kabangius ngo na kane ka jimpule shapangi kibriyu balate umot Babel. Henry haba kibriyu kila stang ban kongu bad haba kila kongu ban poi hapo kawe ka jingsen shar jongo bale hapo mensiam bakui kibriyu kila yobiang ya kadur kadar na ka jingjot Shaka jimpenin, shaka pop, shaka jinglong koid. Kaneka urlong, habaw jisu ula kongu, yaladeshimet, nagapenta kiburyo baro batamsneng. Hapo ke jingalam jungumen siyam bakoid, ujisu ula shashito. Hapo ke jingalam jungumen siyam bakoid, ula pediang yakadembana. Badu layap nagapenta jungi. Bad hapo ke jingalam jungumen siyam bakoid, Ulamipat ne kibayap. Bad menda baro ka parte ka ut nagabenda uju umen siyam bakoy. Ubala pinmipat yaw Jisu na haka jingem jaki. Ngiwe paiwe ngiru ngi ut nagabenda une uju umen siyam bakoy. Ubala pinmipat yaw Jisu na haka jingiap. Balengi ut nagabenda umen siyam bakoy. Namar ngiyo iha kamajangi yaka jingia. Ngiyo iha kamajangi yaka laka lindi ban kindai diya ubale haka jingiem jangi. Ngiyo iha kamajangi yaka jinglong jangi basarong haka majangi. Namar ba ngiyo iha kamajangi yaka laka lindi ba pinjot yangi. Ngi od nagabenda umensiam bakoid ngis ngautu ngidon tangkawai kalindi hakamajangi ngidon tangkawai kala jingai hakamajangi ban lai loid nakane ka jingiap kaba ap yangi lemba kane kala jinga kaba wanna umensiam bakoid ngilaban lai suk nakane ka jingiap lemba ka jing sarong lemba ka jing tamseneng lemba ka pop kabala rung hakadonu jangibre nagada daw ko himmen ko para ujisu la vansha kane ka parte badu jisu la kulari o men siamba koid badu jisu la penihangi kumno uni o men siamba koid ula yarap yawu kumno kane ka jingai jongo blay uppa kala yarap yawu jisu banjob hal ruksuid halor nong penshoy. Kumno ula job halor ka pop. Kumno ula job halor ka jingia. Bad ula pindon burom ya upa. Nagabenta jongi kibriyo batalon.
ula pindon buram ya uppa yaka jingim batalot jangi haka bakik halo jango yaka pop patka jing talot dena kata ka daw ko himmen ko para haba ujisu la ong hakane ka gospel minda kasngi nakki dono jangi briyu ki bange kan sle yaka umbaim kan mi yaka umbaim nakki dono jangi briyu bange Jesu ulaki kangai kumne kaktinu bale kakran shai kadar nama ukran ya kane syapang umensiam bakui nagapinta kitu kibange nangda kaktinu bale kapinkut menda kasngi da kabaong namar ompat shimla aya umensiam bakui naba ujesu umpat shim pindon buram ujisu shimpat pindon buram tat hadu ujisu ula pindon buram ngimpat laban yo henry shisin ba ujisu ula pindon buram ya upa lemba ke jingim lemba ke jingiap ngi baro ngiyang kum gikon badon ga hok ban yo pediang ya mensiam bakui kane kalonga jingkala jonga juk ka jingkala jonga juk kalawan syangi haba ujisu layap badminta ngi baro ngi don kalat kalindi ban roy hau mensiam bakui namar ujisu ula pelai suk ya mensiam bakui uble wise bun mensiam ya mensiam bakui uble upa upen roy yangi hau mensiam bakui namar jong ujisu namar jong Jesu namar ke jingi jong Jesu namar ke jingsha shitam jong Jesu namar ke jingkongo jong Jesu baulalaban pindon buram ya upa kata kamut umensiam bakuit ulong uso jongka jingsha shitam jong Kris ulong uso jongka jingiap jong Kris ulong uso jongka jimmi pa jongu Kris nagataka daw ngirake yakas ngi buram Pentecost habakut haka jingkut jongka ayam Paska ujisu ubalong usoningkong utarwa hangi ivei pa ivei ya uni uso jongu mensiam bakuid ko himmen ko para ngide bandon kane ka jingsliang haka donu jongi ngide man peit na ki por hatong idonne em kaneka jingsliang na gabindau mensiam bakoid namar kalam kaneka jingsliang yau mensiam bakoid ngimlaban job ya ka jingyap ka ba ap yangi ngibaro ngi ap kata ka jingyap henre omde ka jingkot jang ka jingem jangi henre dau mensiam bakoid ngistang ya ka jingem ka batimai kane kalanga jinkardor janga jimmi pan kane kalongru ka jinkardor janga Pentecost kalem ka Pentecost ngimdon jingim badu Kris nga ong biang kalem ka Pentecost ngimdon jingim badu Kris ngimlaban yasrim yau Kris kalem ka Pentecost kalem mensiam bakoi ngimdon jingim badu Kris ko himmen ko para hadukat no kabakardor ban shania yaw Jesu banyo pediang yaw mensiam bakuid haka jingem jangi watnam im wat shikelim matro kalam kongo yaw mensiam bakuid haka jingem jangi ladang sange ban kongo yaw mensiam bakuid kan kal kata kan kalalong ka kalip ma janga jingjot bat ka jingsong si haka jingem nginom pensau si yaw mensiam bakuid nginom pensau si yaw mensiam bakuid lano ru em kane kade ban longa jing rai jangi ivai pa ivai ko Jesu nginom pensau si yaw mensiam bakuid ngiaiti yakadonu jangi da ka jingay kanamba kandup mina kadonu jangi yaka umba im balong umensiam ko himmen ko para watnam pinter kong yakadonu jambi
Wat num pentele ya ka donor jumpy. Wat num pentele ya ka mensiam jumpy. Ka donor ka batili. Kalam mensiam bakui. Ka donor ka bamdon mensiam bakui. Kalang ka donor balajat. Panginduway, hakane ki Eucharist bakui. Bandan ka donor ka basle da ka umba imbarabo. Ladangis ngo ka donor jange kambat stang bansle da kane ka bor da kane ka umba im. Nginang trang biang, nginang sliang biang. Habang idon kane ka jing trang, habang idon kane ka jing sliang. Uta ubadon ka umba im. Un pindab shoin ya ka donor jange. Jisu be id karku kardo yangi. Ngis ngautu ka donor jangi kampat slay da ka jingaye. Namar kane ka daw ngit talot palan. Ngingop shingop hakapop bat ka jing songsi. Penim sasasin yangi ko Jisu. Bangindup laban imtemay da ka bor janga Pentecost ka jingwan hiya janga mensiam bakui. Enya ro ya utray Jisu Christ.